Nini Parman Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong angkang PNRD contractual employees atum kachisong. Dilai check post along kuti hini sose morphine drugs kineplong. Kohora Soil Conservation Division along ranger aphan ong dungara ritumpen kachuro. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha angthek misen chelongji amar jivan adowai. Tame ke swastan dapi tame nan ke amar jivan adowai ke pen mi bomlo. Lason amar jivan duai jundet ne arthu suahai jatta komlo nonne apran asap asap melo bang tumta junwek tha. Prangke nilipai kiso ason to ari ke ngi kaharja katimi kiso kela amar jivan adowai order pen pacho pen sinona sawo ke tumilo anke anthek dolo. KarbiAnglongLIVE adaba birtalong peneli sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponitha. Phaikunia chikloni phai krener keparni dipu DR DA asai hem achatai long Nini Parman Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong angkang Panchayat and Rural Development Contractual Employees atum ki claim kedam kisung kachitong puthak kachisong asai kideng. All Assam PNRD Contractual Employees pen kachisong pon bomalong pachiton dunsi pen down lapen ingni thi pen kachisong asai deng ponlo. Bangso kachisong anong PNRD chukumar tumpen ki jongpon ke chukumar doan atumaphan bainong pipasi suri thongkep an piponangji. Lapen bainong chiklu tin tame pipon vernangji. Voreng ki claim bom atumaphan job security 60 years mate ningkan trokep an piponangji. Lapen human resources policy teng pen chukumar tum kirai kom piaja kong papling pinangji pu jongpon si kachisong sai deng ponlo. Lapen ke hang ateng jong si papleng play pulute laan sosi kachisong ajai mek dengpon thuji puta pachining. Lapen ke hang ateng jong si papleng play lipute laan sosi kachisong ajai mek dengpon thuji puta ningje. 17 বছৰ ধৰি চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি আছো কিন্তু 17 বছৰ আমাৰ একো ফলাফল নহল আমি ইয়াতে 17 বছৰ ধৰি চৰকাৰৰ লগত কাম কৰি আছো বিভিন্ন বিভাগত আমি কন্ট্ৰেকচুৱেল যদিও এটা আমি ইলেকশ্যন ডিউটি কৰিছো অন্যান্য যিকোনো অসম চৰকাৰৰ কোনো এনেকুৱা কাম নাই যিখিনি আমি কোভিডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অন্য কোনো অৰুণোদয় বা যি আছে সবতে কাম কৰি আছো কিন্তু আমাৰ মাহেকীয়া দৰমহা এতিয়াও 17,000 কাম কৰি আছে 17 বছৰ কাম কৰাৰ পিছতো আমাৰ মানুহৰ দৰমহা এতিয়াও 17,000 আছে গতিকে আমি চৰকাৰৰ এটামান আমি নিৰ্দিষ্ট মান লৈ আমি আজি বহিছো এক নম্বৰ ডাঙৰিটো হল আমি অন্তত চাকৰি আমাৰ 60 বছৰীয়া নিয়মীয়াকৰণ কৰিব লাগে 60 বছৰীয়া আমাৰ চাকৰিটো যাতে গ্যাৰান্টি থাকে সেইটো কৰিব লাগে আমি নিয়মীয়াকৰণ বিচাৰা নাই 60 বছৰ আমাক চাকৰি বিচাৰিছো দুই নম্বৰ কথাটো হল আমাৰ চৰকাৰে আমাক এটা কমিটমেন্ট আছিল যে 10% এগ্ৰিমেন্ট হ'ব প্ৰতি বছৰে কিন্তু হেতু নহল গতিকে আমি চৰকাৰক আৰু এটা মানে আগ্ৰহ কৰিব বিচাৰিছো যে আমাৰ অন্তত 30,000 টকা মিনিমাম দৰমহা হ'ব লাগে কাৰণ আজিকালি এই মুদ্ৰাস্ফীতিৰ দিনত যদি মানুহে 17,000 টকা দি এজন মানুহে ঘৰ চলাব নোৱাৰে গতিকে সেইখিনি কথা আগত ৰাখি আমি চৰকাৰক বাৰম্বাৰ আমি আবেদন কৰিছিলো বিভাগীয় মিনিষ্টাৰৰ লগত আমি কথা পাতিছিলো বা আমাৰ কমিছনাৰ বাইদেউৰ লগত আমি বহুবাৰ কথা পাতি যেতিয়া আমাৰ কোনো ধৰণৰ দাবী সফল নহল তাৰ কাৰণে আমি আজি এনেকৈ বহিব লগা হৈছে আৰু এইখিনি আমি বহি থকা আজি নহয় আমি 11 তাৰিখৰ পৰা কন্টিনিউ চলাই আছো আৰু বৰ্তমান সময়লৈকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ কোনো আহ্বান বা তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ নোপোৱাৰ কাৰণে আমি হয়তো এই যেটো আন্দোলন কাৰ্যসূচী আছে বা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আছে এটো আমি চলাই যাব লাগিব বা চলাই থাকিম বুলি আমি ভাবিছো আপোনালোকৰ দাবীটো চাৰিদফীয়া দাবী নেকি মেইনলি আমাৰ দাবী চাৰিটাই তাৰ লগতে আনুষংগিক অন্য দাবী আছে যেনে আমাৰ ধৰক যিখিনি কোনোবা পৰিয়াল এনেকুৱা আছে আমাৰ এমপ্লয়ি আছে যিখিনি মানে চাকৰি কৰি থকা কালতে মৃত্যু হৈছে বা বয়স ইতিমধ্যে আমাৰ 60 বছৰ পাৰ হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিও আমাৰ অনুকম্পামূলক কিবা এটা থাকিব লাগে এই তেনেকুৱা ধৰণৰ দাবীখিনি লৈ আমি আজি আগবাঢ়িছো আমি কাবাৰ মেমৰেণ্ডাম ইতিমধ্যে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি বিভিন্ন মানে বিধায়ক বা ডিসি এডিসি সকলৰ যোগেদি বা আমাৰ বিডিও সকলৰ যোগেদি আমি মেমৰেণ্ডাম আগবঢ়াইছো 11 তাৰিখৰ পৰা আমি এইটো কন্টিনিউয়াছলি চলি আছে আমি চিন্তা কৰিছো অহাকালি আমাৰ সাকে সিএম ছাৰৰ লগত আমাৰ মানে এইখিনি কথা আলোচনা হ'ব বা তেওঁৰ যোগেদি মানে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি এখন মেমৰেণ্ডাম আগবঢ়াম News report KarbiAnglongLIVE. Phaikunia chikloni phai krener keparni adap apor
Dilai police station ki parlo dilai check post along raikom sai khiatum kiton kilang sai ki deng boma porhut kuti hini so se honthe me morphine drugs kineplong. Birta kilong tengke raikom sai khiatum metha sai ki dengke ihum swift car AS01 BK2448 Dimapur natpen ke wangpom Guwahati anat ki pangno boma porhut dilai check post along raikom sai khiatum Rita Libunsi kadu kave lini so se morphine drugs chipar deng pondong lo. Lapen hithi long ador kadu kave kuti hini so se am do pusi birta lo. Labang so sai ke pachun ponalong SDPO Rustam Raj Brahma, Assistant Sub Inspector Jitumoni Saikia lapen Special Branch Assistant Sub Inspector Jiten Gogoi tu kacepaduk pena joksi nepon long. Bang so sai long inut Amar Khan Impala Soraphanta nep innang pondong. Dilai pen bijorong pi KarbiAnglongLIVE. Kang hon kang jin so thek lapen munira tumaphan akiduk kisung ahut karjap thipen kirap ki pajer ki plak play ke Kohora Soil Conservation Division along Ranger Sanjoy Gogoita inut lupu ongdung arat ka chithan pen ahokalam ki pangta. Lakhain ko ratrok Duarbagri MSC constituency ke parlo Kohora Soil Conservation Division along Achukumar Jasimet Kohora Soil Conservation along Ranger Sanjoy Gogoi aphan ongdung aratum aning kang samalam the chipaklang. Pinpur dami ke ongdung arni aprang KarbiAnglong Thomas Council along CM Dr. Liram Rong hang napen local MSC anparta KarbiAnglong Thomas Council Education EM Richard Tobiatum Kohora Soil Conservation along Ranger aphan hukum ki pia tengpen Soil Conservation EM Prabhat Chandra Tarus dami Kohora Soil Conservation Division along kinang sot kaching thurason dupik nang langpu KarbiAnglong angkang kilang kipachitang thegajok Kohora Soil Conservation Division along nang kile an askim lasongsi PMKSY 2.0 lahai hui sitami arona tengpen Soil Conservation Ranger lapen DO Dibyajit Dole atum claim long pami penajok Jasimet Kohora Soil Conservation Division ki parlo anangkang araratum Kovia rong punon sa rong punon fishery punon lapen ongdung kirengavar sai ki pipon ki pachitang thek penajok ki longbek beneficiary atum lapen ongdung araratum KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Liram Ronghang local MSC anparta KarbiAnglong Thomas Council Education EM Richard Togbi lapen Kohora Soil Conservation along Ranger Sanjay Gogoi tumaphan kachurung padupo ni tum Kohora along Sanjay Gogoi sir alangli nili tumphan alangli kaya mane alangli atram dotik angbong nili tumphan angirap labang nili tum chorore nili tum tengne alangli बहुत kini nilitum panang rapik lase nilitum non aprang ningkan ko alone non la so a department bang ve ko nilitum la an ke pa phipen non la so soil conservation ba Kohora long pen nilitum la bijulitu puse nilitum pan nang a committee nang pathik lo la bijulitu along nilitum la adon tin nitum bijulitu ke parlo adang ana bang nitum adon tin nilitum kaching thura wa cycle long bangke chororen tim KarbiAnglong sar tuliram rong hang lapen sar non EM education EM alangli sar Richard Togbi lapen Sanjay Gogoi alangli tum bangatom phanta দোকান দিলো মই কিবা তো এনেকা মোৰ চাকৰিও নাই হলো মই দোকান দি হলো কিবা দুখ বিপদ হলো সাৰক জেনেকা ক হিও মোক সহায় কৰে বা পইচা পাতি হলো বা দোকানৰ বস্তু হলো এনেকা আনা নিয়া কৰা বহুত হেল্প কৰে আৰু অকল মুকে নহয় আমাৰ ইয়াত দুৱাৰ বাগৰি বা আমাৰ ইয়াত যিমান মানুহকিটা আছে দুখীয়া মানুহ সবকে সাৰে জেনেকা কয় তেনেকাই হেল্প কৰে তাৰ কাৰণে আৰু ধন্যবাদ দিছো সাৰকো আৰু এনেকা যাতে যেন হৈ থাকিব লাগে গাঁওখনত দুখ বিপদ বিলাকক চাই থকা মানুহ থাকিব লাগে News report KarbiAnglongLIVE
Step into RTH Homeopathic Clinic located at Ronghang Tri-Junction in front of Po & Pei Printers Enterprises Depot. Avail your opportunity to meet the expert homeopathic doctor from Dr. Rangsina Tobi, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery, BHMS, H&FWT Guwahati for solutions to your health concerns. They specialize in treating various conditions including dermatology, respiratory issues, orthopedics, neurology, gastrology, gynecology, nephrology, pediatric care, or child disease, and more. Karbi Anglong, nili Dr. Rangsina Tobi, homeopathic consultant. Non ladak kecelang awar saya kenangan ke longpon dekpo, keceng sibang ke lak allergy lo, diabetes, pressure, appendicitis, sinusitis, kidney stone, fatty liver, angpen ladak suarlo keso jenebala lekuria lo la apikilo keso, hai anta non adoka beta kecelang ponaning hantun te ladak so kecelang awar saya longpon dek logot la Keng Kugiso, Kono Aripigiso, Aita Ladaka Chelang Longpondi, our side Longpondi. Online consultations are available along with worldwide medicine delivery, blood sample collection and testing. Doctor's availability is on Monday to Saturday during the following hours, 8 a.m. to 12 noon and 4 p.m. to 8 p.m. For more information, please contact at 9577362711. Phaikunia Chikloni Phai Krener Kepani Borjan constituency ke parlo Khatkhati Bongrung SGB Babu Bongrung Amithang Havar ke parlo Rongsir ke parong Kachi Humri Jai Meklong Amri Rongpi Arong Asar Puron Raj Giri Ahemta Humri Pon Amri Rongpi GB Ahemalong Me ke padopona hut Alhuyaman Pen Khatkhati Jor Tokbi Rongsar Sailendra Tokbi Khari Abosti GB Augustus Topo Bongrung GB Khimon Bongrung Rongkhilan GB Sanju Teron Anparta Rongsir ke barong asar tum sitami chetong dunsi chethan chimum padupong Mai long ka chetong dun aluhi mate SGB alang li pen lam the ke jai pon ke rong rup ka chukim pon along pier the kam me kam no pen ke danglok an kaita rongisi rupisi lepute kam jang ka cherap ka chetu kinang sot Nili SGB ang kang an arong tinta ka chihumri dam ejia phansi ke wang jiar ni athanta chisik pondo Rong rup ki thir thip je phan ke kai ke ta rong asar me kar tum ben ka chingki ching waipon do ver nang chi la puson si pinang an chingki chi thanam me apor en ponsi ardi dojok pen me sen pen pachun pondo thelam thenili pachini gang tu je alam the bang ke la pu henlo je la amri rong pi pu ajibi ke non het jong pen galilo ho nilipu nilipo ahut pen dambom wangbom si alang la punuras giri non dobom alang sarbura kicho pena lethot si non ang thun si pawang si non alang asopo punuras giri phansi tami dak nilitum nang humri pen alang phansi gangbra arpu as a generation hisap pen si non nitum dak nang ka humri lo rong abijit bangke dak amri rong kilo second li bangke nilitum Bongrung arong mithangarong nilimithangarong masi padoi po third bangke jortok bi lason si lapu nilitum dambom po puwapit sitami nilitum adet bang papix pelang nili claim rapet BDP tumpen BDP atumpen mas social worker tumpen nilitum chingwai rapet si nilitum adet bangke pathik ji lapen mo aporateng adet pathik lo pote nangle tumhan tami nang chopha pon thuji la sohu nangle tumhan tami nang chitong dun bekta pusi pherang ke bitum handa chuling rigu Sangti dipen projenterang KarbiAnglongLIVE Pinya birta ke lepon si kang ton poniklo kartong